Reka twongere tubifurize amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani inshuti bavandimwe bacu ngo kuko tugarutse muri studio aka kanya rero n'amakuru abadasanzwe by'umwihariko n'imirwano ibikomeje guca ibintu ku butaka bwa Kongo hagati y'umutwa M23 n'igisirikare cya Republika ya Kongo FARDC aho tugerageza no kukutembereza mu misozi myinshi itandukanye hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo na situation yo mu gihugu cya Kongo yose muri rusange aho twikoza no muri Paradere Nation rwose kwa Kisekedi Shiromari Kinshasa tukamenya ese ibintu bihagaze bite muri rusange. Mu makuru adasanzwe rero turagaruka ku cyitwa itangazo ridasanzwe ryasohowe na M23 ba AFC atumenye ese ibintu bihagaze bite muri rusange ko ibintu abikomeje kugenda byibazwaho na buri wese. Bamwe bati se ko imirwano twumvaga yuko yaba yarimukiye hariya muri Sud Kivu mu bice bya Bukavu, ibyo kuba M23 ndetse na Alliance Fleuve Congo batangaje yuko imirwano bagomba kurwanamo n'igisirikare cya Congo FARDC hatarimo intego yo kwigarurira ibice byahariya muri Sud Kivu by'umwihariko ibice bya Bukavu, kandi bikaba biri kuvugwa yuko M23 ngo yamaze gutangatanga ibice byahariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ngo biri kuvugwa yuko M23 ahitwa Kashina, ahitwa Majibu, n'ahitwa Makumbi, n'ahitwa Bunyakiri, no mu misozi ya Muhinga, n'ahitwa Kidumbi, n'ahitwa Birava. Bivugwa yuko M23 yaba yaramaze gushyitsayo abasirikare. Ibi kandi bikaba byaranatumye FARDC igira gutya rwose igatangiza ibikorwa byo kwinjiza icyitwa Wazalendo mu bice byinshi bitandukanye byegere hano M23 yigaruriye. Bikaba byaranashyize pressure ikomeye ku gisirikare cya Congo FARDC bigatuma cyongera gushakisha urubyiruko rwinjira mu cyitwa Wazalendo. Ibi bihagaze bite? Turinjira muri iyo situation tumenye uburyo ihagaze. Ngemba mbazaniye icyitwa realite zishingiye kubiba bikomeje kugenda bigaragara kandi ndetse n'ibivugwa hagati mu mutwa M23 n'ibivugwa hagati mu gisirikare cya Congo FARDC, aho ngerageza kwisanisha ndetse no guhamagara benshi mu bari mu gisirikare cy'umutwa M23 ngabaza uburyo situation ihagaze, nkanihuza n'abari hagati mu gisirikare cya FARDC ndetse n'abahozemo bakambwira uburyo ibintu bihagaze muri rusange, maze ubundi nanjye nkabazanira amakuru abadasanzwe tutasanga ahandi. Ni situation rero itoroshye. Biravuga yuko M23 nyuma yo gutangaza yuko nta gahunda ifite yo kwigarurira umujyi wa Bukavu, ngo umujyi wa Bukavu M23 ngo nubwo iri mu birometero bitari bikeya yegera umujyi wa Bukavu, ariko biravuga yuko M23 imisozi yose y'ingenzi igisirikare cya FARDC gishobora kuba cyagerageza gucamo kigaye ibitero kuri uno mutwe M23 yamaze kuyibikaho. Nibyo biri kumvikana biri gutuma icyitwa FARDC yakoze icyitwa deployment mu bice bitandukanye turi buze kugarukaho tukamenya ese FARDC ibice deployinzemo abasirikare ni ibihe mu rwego kugira ngo iburizemo ibitero rw'umutwe M23. Ndababwiza ukuri yuko uru rugamba rwo rwose ubabwira yuko rworoshye cyangwa se rwarahagaze arabababeshya. Niko nanone turi bwikoze muri situation yo mu mujyi wa Goma tukababwira uburyo ibintu bihagaze muri rusange, nyuma yuko AFC ikomeje kugenda ikora ibikorwa byo kwegeranya icyitwa umusanzu ndetse n'umusada wo gushyigikira abaturage bari batuye mu nkambi zitandukanye, byaba ari hariya mu nkambi ya Mugunga no mu bindi bice bitandukanye bya hariya mu Kivu y'Amajyaruguru byari byarahungiyemo abaturage. Ndakubwiza ukuri yuko rwose ibintu bikomeje bigenda neza kandi abaturage banezerewe ndetse bakomeje kugaragariza ibineza neza AFC ibyo ikomeje kugenda ibakorera muri rusange. Niko nanone mu bice bitandukanye turi bwikozemo turaza kwikoza muri teritwari ya Masisi, nubwo ituze ryabonetse M23 ivuga yuko mu gihe gitoya yatanze yuko rwose igomba gukora igishoboka cyose ikabanza ikagira ibibazo ikemura by'abaturage, byaba ari muri uno mujyi wa Goma, byaba ari muri Masisi, byaba ari muri Rushuru, byaba ari muri Nyiragongo hano mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi hatandukanye. M23 iri kugira gutya ikadeployinga icyitwa musirikare, kuko nk'ubu biravuga yuko ibice nka Rimbongo byahariye muri Rubero M23 iri misozi ya Irambura ndetse na Migeri, imisozi yahariye hafi na Kinyambu hejuru y'icyaga cya Edouard, mu misozi ya Burambo
biravuga yuko M23 iri kujyanayo cyitwa abasirikare nubwo yatanze tuza ariko mu buryo bwo kwigira gutya rwose ikihagarara mu buryo bwa kinyamwuga. Iyo situation turayigeramo atumenye FARDC yo imeze ite muri rusange, ko biri kuvuga yuko FARDC nayo nyuma yo kubona yuko M23 iri kudeployinga abasirikare benshi cyane mu misozi itandukanye hano muri Kivu y'Amajyaruguru, FARDC nayo ngo hari ibice deployinzemo abasirikare. Ibyo bice nabyo turaza kumenya ese ni ibihe muri rusange n'ubundi mu budasa bw'umutwe wa M23, mu budasa n'ubundi bw'ibikorwa M23 bikomeje kugenda ikora ndetse na Alliance Fleuve Congo mu rwego kugira ngo icyitwa abaturage hano mu gihugu cya Congo bagire icyitwa ubuzima buzira akarengane ndetse banakomeze bagire icyitwa ituze muri rusange. Hari ibyavuzwe rero n'uruhande rwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nyuma yuko M23 ifata umujyi wa Goma ndetse ugafata n'ibice bitandukanye byano muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse kandi hari amagambo menshi Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo ngakomeje guterwa namwe mu banyepolitike wa kino gihugu, aho benshi bari kumugira inama yo kuba yakora ikintu cyose gishoboka kugira ngo M23 ibe yagira gutya rwose yumvwe, ibe yajya kumeza y'ibiganiro hagati ye. Ariko ndakubwiza ukuri yuko ngo Tshisekedi Tshilombo ibi rwose ngo ntago ari kubikozwa, ibi ngo barabimubwira rwose akavuga ati ibyo bintu muri kumbwira ni umugani muri kuncira, kandi ni umugani utazigera uba mpamo iruhande rwanjye, ni umugani utazigera ubahira imbere yanjye. Bati niyemeje guhangana n'umutwe wa M23 kandi nzabikora igihe cyose, nzahangana igihe cyose kandi nzagera ku ntsinzi. Nibyo Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo akomeje kugenda avuga, kandi ibintu ubona yuko rwose aho kugira ngo bitanga icyizere yuko ino ntambara yahagarara bikomeje kugenda biteza ikibazo ku rwego ruri hejuru. Bimwe rero mu bibazo ngo Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje guhatwa na bamwe mu banyepolitike bamuhangara. Buriya ngo nubwo hari abanyepolitike ajya ahangara akabahindaguranya uko ashaka, inzego za gisirikare agahinduranya uko ashaka, agashyiraho abanyamuryango be, agashyiraho inshuti ze magara za hafi, ariko buriya ngo hari na bamwe mu banyepolitike atajya avugiramo. Abo ngabo nabo turaza kumenya ase nabahe, ndaza kubarambura kuri page mbabwire abari bo. Bamwe mu banyepolitike bari kuvuga yuko rwose Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo adashobora kuba yakandiraho ngo abwire ibyo ashaka nk'uko abandi bose abayoboza inkoni y'icyuma. Ku ruhande rw'abarundi rero nabo turabagarukaho nyuma yuko M23 biri kuvuga yuko hafi y'ikiyaga cya Kivu hariya hafi mu bice byegereye Karehe mu misozi yahitwa Bunyakiri, nyuma yuko biri kuvuga yuko M23 iri kudeployingamo abasirikare benshi cyane muri bice bya Karehe, byatumye abarundi bari barimo baradeployingwa muri iriya misozi yegereye n'ubundi ikiyaga cya Kivu, n'ubundi mu bice byahariya muri ahitwa Rwiro mu misozi hariya muri Bukavu, apruta mu misozi ya Karehe ariko yegereye Bukavu. Byatumye abarundi bagira gutya rwose ngo baratinya rwose ngo abarundi bakomeje kuza muri bino bice, nubwo M23 iri kuvuga yuko ngo idashaka kugira gutya ngo ifate umujyi wa Bukavu, ariko biracyari kugaragara yuko biri guca amarenga yuko igisirikare cya Congo FARDC kikanze yuko uno mutwe ushobora kuba warinje muri bino bice. Ibyo turabigarukamo atubisesengure tumenye ese kibyihishe inyuma ni ikihe, niki kiri gutuma igisirikare cya Congo FARDC kigira ubwoba bukomeye bw'uko umutwe wa M23 ushobora kuba wakwinjira muri uno mujyi wa Goma, muri uno mujyi wa Bukavu muri rusange. Ariko mu matangazo akomeje gusohorwa n'abagabo bayoboye uno mutwe wa M23 harimo Colonel Nanga uyoboye Alliance Fleuve Congo ndetse n'uyu Lawrence Kanyuka utibagiwe Bambonima, bose bakomeje gutangaza ndetse banemeza yuko mu butumwa ndetse n'amagambo muri benshi bakomeje kubavugisha n'abari hafi yaho bari kuvuga yuko mu cy'ingenzi kibagenza gufata umujyi wa Bukavu cyo ngo ntago biri hafi cyane, kandi ngo biramutse binabaye babifite mu ntego za hafi rwose bashobora kuba babitangariza abakunze umutwe wa M23 cyangwa se abaturage b'igihugu cya Kongo, nk'uko n'ubundi bajya gufata umujyi wa Goma batanze amasaha, kandi aya masaha akagira umujyi wa Goma bawufashe muri rusange. Niko kandi nanone hari byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Hari bamwe mu banyepolitike b'igihugu cy'u Rwanda batangaje amagambo atandukanye. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda arimo kurarinda hari amagambo yatangaje kuri situation
n'ubundi Huye cyane cyane n'ubundi n'uyu mujyi wa Bukavu M23 ikomeje kuvuga yuko nta gahunda ifite yo kuwufata. Ibyo turaza kubimenya se tumenye na amacenga M23 iri gukoresha kugira ngo FARDC itaba yakomeza kuba ya deploying abasirikare benshi cyane bino bice bya Bukavu, nabyo tubimenye ikibyisha inyuma muri rusange n'ubudasa bw'umurongo wacu mugari muri rusange. Ariko nubwo M23 yatanze itangazo ivuga yuko hagiye gutangwa ikitwa ituze ry'iminsi, navuga yuko ari mikeya kuko ndakeka nta kwezi M23 yabashyiriramo rwose. M23 nta gahunda ifite yo guhagarara nubwo ituze riri gutangwa n'umutwe wa M23 ba Alliance Fleuve Congo. M23 mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Sud Kivu, mu duce twitwa Bunyakiri, mu misozi yitwa Bukumbi n'ahitwa Butare, mu misozi yitwa Kakondo, Musenyi no mu misozi yitwa Muhinga, imisozi yegereye hariya hafi na Kindumbi, ahitwa Birava, Ruhihi ndetse n'ahandi hatandukanye. Aha M23 yahazanye abasirikare mu kugira ngo itangatanga iki kibuga cy'indege cya Kavumu, kuko iki kibuga cy'indege cya Kavumu M23 yabirebye iravuga iti gishobora kuba cyaba intandaro ikomeye cyane yuko igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC gishobora kuba cyatugabaho ibitero mu buryo butunguranye, kandi ibi bitero bikaba byagira ingaruka zikomeye cyane ku ruhande rwacu. Nibyo byatumye rero M23 nubwo yatanze ituze, ariko iri tuze ntago ribuza M23 kudeployinga ikitwa abasirikare benshi cyane mu bice bitandukanye bya hano muri Sud Kivu. Niko kandi nanone nubwo bari kuvuga yuko M23 muri iriya misozi inkubwiye itangatanga ikibuga cy'indege cya Kavumu, mu ntera navuga yuko itari ya kure cyane M23 ikondora ibice byose byegereye kiriya kibuga cy'indege cya Kavumu, byateye ubwoba bukomeye igisirikare cya Repubulika Congo FARDC kiravuga kiti ese ni gute uyu mutwe waba watanze ituze nyuma yo gutanga ituze mu bice ukomeje kugenda ukoramo deployment, tukabona uri kugenda udutangatanga. Barangije baravuga ati bwose hano hantu harimo akantu, kandi harimo akantu kakwe kadasanzwe, dushobora kuba twakwisanga umutwe M23 nubwo ukomeje kudutangariza yuko have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiri Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura, ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiri Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiri Real Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiri Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiri Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. Hamwe na Amiri Real Estate turaheza. Ndetse unatangariza abantu benshi yuko nta gahunda ufite yo gufata umujyi wa Bukavu, mu gihe twaba dukomeje kugira gutya tukadeployinga abasirikare benshi, ndetse tukashishikariza n'urubyiruko rwinshi rwa hano mu gihugu cya Kongo kwinjira mu cyitwa Wazalendo. M23 ishobora kuba yatugabaho ibitero simusiga, kandi ibi bitero tukabitakarizamo icyitwa abasirikare benshi cyane. Byatumye iyi FARDC rero nayo muri iriya misozi yahitwa Fizi rwose, muri iriya misozi yahitwa Fizi, hafi y'ibice byahariya muri Karembe no mu bice byahariya muri Rubonja, mu misozi yegereye ahitwa Makungu, no mu misozi yegereye ahitwa Baraka, mu misozi yegereye ahitwa Magembe, Kasese, aha hose mu misozi yegereye Mwenga ahitwa Biyonga, ndetse no muri iriya misozi ya Kitutu, Ruriba n'ahitwa mu misozi ya Kamituga, Isasa ndetse n'ahandi hatandukanye. Aho hose ngo FARDC
yahagaruye icyitwa abasirikare benshi cyane nyuma yo kubona yuko M23 nubwo yatanze icyitwa ituze mu bisozi hariya muri Karehe by'umwihariko muri turiya dusozi twa Bunyakiri twitegeye neza cyane ikiyaga cya Kivu, aho igisirikare cy'abarundi gishobora kuba cyagerageza kudeployinga abasirikare benshi cyane, kikaba cyakubitwa hababaza n'uyu mutwe wa M23 nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka hagati mu gisirikare cya Congo FARDC ngo bakomeje kutizera ngibyo M23 ngikomeje kugenda ibatangariza ivuga yuko yatanze tuze, ariko ngo iri tuze yatanze ngo ni tuze rishobora gutuma M23 ngo ishobora kuba yakwegeranya imisada y'abasirikare bashobora guturuka mu bice byinshi bitandukanye byaro muri Kivu y'Amajyaruguru bazanwa mu bice byegereye Sud Kivu. Noneho ngo M23 mu gihe icyitwa Mai Mai iri gutegura icyitwa genocide ku baturage batuye muri Kivu ya hano y'Amajyepfo yatangira gukora ibikorwa bya kinyamaswa, noneho M23 ngo ikaba yamanukana umuvuduko ukomeye cyane ikajya gufatana n'icyitwa Twirwaneho bagahangana n'icyitwa FARDC n'abafatanya ibikorwa, kuko biravuga yuko iyi Mai Mai iri gutegura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku baturage ba hano mu gihugu cya Kongo by'umwihariko muri Sud Kivu. Biravugwa yuko ibi bishyigikiwe namwe mu basirikare ba FARDC bifatanyije n'icyitwa FDLR iyi yavuye mu Rwanda 1994 ikoze genocide. Niko rero tuvuye muri situation n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bivugwa ndetse binatangazwa n'impande nyinshi zitandukanye ku ruhande rw'ino situation iri hagati y'igisirikare cya Congo FARDC mu butumwa M23 yatanze ivuga yuko nta gahunda ifite yo kwigarurira icyitwa Kavumu cyangwa se Bukavu. Ndakubwiza ukuri yuko ngo ibi ngo FARDC ntago ibyemera nta nubwo ibyizera. Ni mu magambo menshi nagiye numva rwose ari gutangazwa na bamwe mu basirikare ba FARDC bari kuvuga yuko ngo izo ari tactique zikomeye cyane ngo umutwe M23 uri gukoresha ngo kandi ibi bishobora kuba rwose ngo bigatuma FARDC yirara. Ese ubundi nyamuneka iyi FARDC iramutse itiraye bwo igashyiraho imbaraga cyangwa se igakomeza kudeployinga abasirikare mu bice bitandukanye, iyi ni FARDC tuzi ko yatsinda umutwe wa M23. Ibi rero ni ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane. Mu makuru yandi rero mfite aka kanya, uwitwa umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko abakozi b'umuryango w'abibumbye bagera kuri 224 bakoreraga mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungishijwe banyuze mu Rwanda. Ariko iki kintu muri kucyumva none ni gute uri kumbwira ngo ibi bintu biroroshye? Ntago byoroshye, reka tureke kubitindaho. Ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda wabitangaje avuga yuko rwose hamwe mu bakozi b'umuryango w'abibumbye bagera kuri 224 bahungishijwe bavuye i Bukavu bagaca mu gihugu cy'u Rwanda. Ndakubwiza ukuri yuko ibi bikomeje kugenda bigaragara yuko rwose bitari bworohe habe na gatoya, kandi bikomeje kugenda biba ikibazo ku rwego ruri hejuru nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka hagati hano ku butaka bwa Kongo. Ibintu bikomeje kugenda byibazwaho cyane. Ni ibintu rero byacanze abantu benshi nyuma yuko M23 ba Alliance Fleuve Congo basohora yatangazo bavuga yuko nta gahunda bafite yo gufata Bukavu, ariko Bukavu tukaba turi kubona yuko iri kugenda ihungishwamo abakozi b'imiryango y'abibumbye. Bamwe mu basirikare ba MONUSCO bari kuhahunga, bamwe mu basirikare b'Abarundi bari gutinya kudeployingwayo. Asubaha ahantu mumva hatarimo akanura, harimo akantu, ariko no mu mujyi wa Goma cyitwa umutekano ni wose, ubuzima burakomeje, ibikorwa bizana inyungu ku ruhande rw'abaturage, ubucuruzi burakomeje rwose. Uramutse watembereye nta nubwo ushaka kuba wamenya rwose yuko aha hantu hamaze icyumweru kimwe ari bw'intambara ihabereye, uretse isuku idasanzwe iri kugenda ikorwa mu mihanda, imiganda iri kugenda ikorwa n'uyu mutwe wa M23 na Alliance Fleuve Congo mu bufatanye bukomeye n'abaturage ba kino gihugu cya Kongo muri rusange. Ariko ndakubwiza ukuri yuko ibintu byose ari munange muri rusange, ibintu byose ni neza. Rero M23 ikomeje kwitanga, ikomeje gukora buri kimwe kugira ngo izane icyitwa ubuzima, kandi
ice n'icyitwa akarengane kuno butaka bwa Kongo ni na leta Kongo FARDC bakomeje kugenda wumva ibijyanye n'ubugambanyi birimo biravugwa. Wamenya amakuru ya Colonel Rugabisha twarangije kumenya neza burundu ko ari igisirikare cya FARDC hamwe n'izi wazalendo bamwiziganye ubwabo ku giti cyabo, bivuga yuko yishwe nabo ama escortier bavuga yuko ngo babonaga ko n'ubundi agiye gutanga bimwe mu bice, aho bavugaga nuko n'ubundi bari kumushinja ngo ibindi bice byose ngo yagiye atanga guhera za Minova ngo niho yagiye abigiramo uruhare. Mbese bwana Riyo situwasiyo iragoranye ku rwego rwo hejuru. Biragaragara yuko igisirikare cya Kongo FARDC gishobora kuza kubamo n'ibindi byago bikomeye, ahubwo uretse n'ibyo twamaze kubona gutakaza Goma, gutakaza n'ibindi bice bitandukanye, ndetse iyi Bukavu nayo n'ibindi bice byo muri Sud Kivu biragaragara neza ko biri kugerwa amajanja n'intare za Sarama. Nibyo bwana Mashkurani, urugamba rukomeye rurakomeje. Hagati aho rero nyemerera tujye ku makuru akomeye ikomeje kugenda avugwa muri diplomasi, turebera hamwe uburyo ki u Rwanda rumaze gushyira hanze umugambi wari ufitwe na FARDC ndetse na FDLR. Guverinoma y'u Rwanda yatangajwe ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'Uburundi za SADC n'abacancuro b'abanyaburayi yari ifite gahunda yo kurutera. Ni amakuru bashyize hanze bashingiye ku nyandiko n'izindi gihamya zatawe nyuma y'uko umujyi wa Goma ufashwe na M23 nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ku itariki ya 2 Gashyantare 2025. Mu itangazo ryashyizwe hanze, u Rwanda rwagaragaje ko kuba ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'iterambere ry'ibigo rya Afurika y'Epfo SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zatumiwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta shingiro bifite, kuko ziri kurwanya abaturage b'icyo gihugu ndetse no gusoshoza intambara ku Rwanda. Rivuga riti amakuru aheruka yavuye Goma yamaze gutahurwa n'ibimenyetso bifatika byerekana imyiteguro yo kugaba ibitero byateguriwe hamwe n'ingabo z'amahanga ziri kurwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo FDLR. Biragaragaza ko intego y'imirwano atari ugutsinda M23 gusa, ahubwo yari ugutera u Rwanda. U Rwanda rwakomeje kugaragaza ko hakenewe igisubizo cya politiki mu gukemura aya makimbirane akomeje, runashyigikira gahunda y'inama izahuza umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community ndetse na SADC. U Rwanda kandi rwamaganye ibirego byashinjwe ingabo zarwo mu itangazo ry'ibyemezo by'inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa SADC yateranye ku itariki 31 Mutarama 2025. Muri iryo tangazo SADC yagaragaje ko ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'umutwe wa M23 uri kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera karengane no kutitabwaho bikorerwa abatutsi bo muri icyo gihugu, by'umwihariko abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. U Rwanda rwagaragaje ko RDF irinda ubusugire bw'igihugu n'imipaka y'u Rwanda, ibitero bishobora kurugabwaho hagamijwe kurinda abasivili, bityo ko zidashobora kugaba ibitero ko basivili b'ikindi gihugu. Ingabo z'umuryango wa SADC ziri mu butumwa bwiswe SAMIDRC zinjiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ukuboza muri 2023 zisimbuye z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zari zifite ubutumwa bwo guhosha imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC ndetse na M23 no kugarura amahoro mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Zari zifite igihe cy'umwaka, ariko mu mpera za 2024 zongererwa igihe ngo zikomeze gufasha ubutegetsi bwa Kisekedi kurwanya umutwe wa M23 no kugera ku mugambi wo gutera u Rwanda. U Rwanda rwongeye gushimangira ko Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kugaragaza ko icyo gihugu kigomba gutera u Rwanda ndetse kikanakuraho ubuyobozi bwarwo nk'uko bizakunze gutangazwa na Perezida Kisekedi Chilombo. Rwakomeje rero rugaragaza ko ingabo za SADC n'indi mitwe bitakabaye biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko bigira uruhare mu bibazo by'amakimbirane aho kubikemura. Ati biragaragara ko SAMIDRC hamwe n'ihuriro ry'ingabo bafatanya zirimo ingabo z'Uburundi FDLR n'abacanshuro b'abanyaburayi
ari izingiro ku bibazo by'amakimbirane ntabwo bakabaye bari hariya kuko bari kongera ibibazo mu byari bisanzwe bihari. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe arutse gutangaza ko u Rwanda rufite amakuru y'uko isa n'isa rushobora guterwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo ko ariyo mpamvu rwakajije ubwirinzi ku mipaka yarwo y'uruhuza n'iki gihugu. Ati twakiriye amakuru y'uko isa n'isa Repubulika Demokarasi ya Kongo yatera u Rwanda, niyo mpamvu twashyizeho ingamba z'ubwirinzi ndetse zizahoraho kugeza igihe bigaragaye ko icyo kibazo n'izo mbogamizi izavuyeho. Turinda imipaka yacu kugira ngo turwanye ubushotoranyi bw'iryo huriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru ya leta y'u Rwanda ajya gusa neza n'ayatangajwe n'umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo rigibumbiyemo imitwe ya politiki n'iyitwaje intwaro nka ARC-M23, Corneille Nangaa uvuze ko intwaro babonye ubwo bafataga Goma zigaragaza ko hari undi mugambi wari uhari urenzeho kurwanya M23. Ngayo ngukorero bwana Omar wakomeza utubwira n'ubundi ibiri kuvugwa kuri FDL ikomeje kurenzwa imisozi ndetse ikabikomeje kugenda itakaza na bamwe mu basirikare bayo. Bimeze gute? Banovuga ngo bwana ryo FDL ryo iranacyagira ibibazo byinshi bikomeye cyane. Yego. Kubera yuko ubu tuvugana hari bamwe bakomeje kugenda babungabunga muri ibi bice bya Goma kubera kubura aho berekeza. Birumvikana ku intare za Sarambwe zahafata, sibye ko atari nabo bonyine bakiri muri Goma kuko hacyari n'abarundi bamwe na bamwe bakishasha babuze amayira, nubwo benshi birukanye muri Sud Kivu. Haracyari kandi ibibazo bitandukanye by'abasirikare ba FARDC nabo bakiri muri ayo ngayo bakiri kubungabunga, ariko aba FDL noneho bikaba ibindi kuko amashyamba niyo bakomeza kugenda birukamo bitewe n'uko bigaragara neza ko rwose nabo bongera bafite. Rero abakomeza gupfa bo ni benshi cyane. Abakomeza gupfa muri FDL ni benshi cyane kuri rwa rugero kugera kuri rwa rugero nk'uko hashobora kuzasigara ambarwa cyane ibyago bakomeze kugenda bagira nko muri ya operasiyo intare za Sarambwe zirimo zirahangana no kubakura muri uyu mujyi wa Goma, babandi barasiraga muri Goma. Bivugwa yuko bamwe mu basirikare babo, abarwanyi babo babarizwa muri Karab ndumva ari special force yabo, bivugwa yuko rwose ngo hasigaye mbarwa ngo barishwe ku rwego rwo hejuru. Rero n'ubundi baracyafite kugorwa gukomeye cyane, n'ubu bahugiye mu mashyamba, ariko ikigaragara bishobora kuzarangira bwana ryo barangiye kuko ibintu ntabwo byoroshye. Hari ibiri kuvugwa ko kuri ubu ngubu bwana Omar Kurani hari abaturage batangiye kugaruka mu ngo zabo muri teritwari ya Masisi ndetse no mu bindi bice. Ese abaturage bari gutwarwa, bari guhabwa tike, biri kugenda gute? Dore ko hari bamwe bari bamaze igihe kinini bari mu nkambi badakora. Mu bijyanye n'ubushobozi biri kugenda gute kuri anga bari gutahuka? Bona uvuga ngo abatangiye gutahabwa nariyo n'abatuye mu bice bya hafi ndetse binorohera gucungira umutekano. Yego. Aho bari guherekezwa mu buryo butandukanye bitewe n'amabariyeri yari yaragiye ashyirwaho n'igisirikare cya leta nko FARDC ndetse na Wazalendo. Bari guherekezwa n'intare za Sarambwe, bamwe bakajya kureba uko ibintu byifashe mu buryo butandukanye. Yego. Bibi rero bikaba birimo biraba ntabwo hari hatangira kujyanwa mu by'ukuri abajya mu bice bya kure, nibo ahari ibyo aribyo byose bashobora kuzagenda bahabwa amamodokari kuko n'ubundi abayobozi b'intare za Sarambwe barabibemereye. Yego. Ariko batangiye gutaha n'abari hano hafi cyane za Kanyarucinya, abari muri bice bya Mbunga ariko batajya kure cyane muri teritwari ya Masisi n'ahandi, kuko ngo basabwe ko bigomba kuba biroroganize ku rwego rwo hejuru mu buryo bwiza, mu buryo nyine kuba borohewe, bagomba kuba borohewe atari ukuvuga ngo ni mu buryo bugoye. Ese urebye ni situwasiyo yo gutaha ariko ntabwo iratangira gushyirwa mu buryo
wenda mu buryo wavuga yuko burimo no kuba batangira gutwarwa n'amamodoka yabo, gusa batangiye gutaha rwose bamwe no mu nkambi za Kanyarucinya wenda berekeza hano hejuru za Kibumba hari umutekano mu ntare za Sarambu rwose bari gutaha. Yego, reka dukomeze page y'amakuru yacu turebe bikomeje kugenda byandikwa ndetse n'ibivugwa. Tujye ku byatangajwe na Muzehe Thabo Mbeki, uyu akaba yarigeze kuba perezida wa Afurika y'Epfo, wagaragaje umuzi w'ikibazo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo turagaruka noneho tubwira n'ibijyanye no ku cyambu, naho wambwiye ko hari andi makuru mashya ufite by'umwihariko mu kiyaga cya Kivu. Ni Thabo Mbeki ugeze kwa perezida wa Afurika y'Epfo yagaragaje ko kuva mu myaka ya kera ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwakunze kwirengagiza inshingano zabwo zo kurinda umutekano w'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Asobanura ko nubwo abavuga urwo rurimi ari abaturage bayo ndetse bakwiye uburenganzira nk'abandi bose. Aha uyu muyobozi wayoboye Afurika y'Epfo imyaka 8 yarari mu kiganiro cyabereye muri Thabo Mbeki Affairs, ishuri ryigisha ibijyanye n'ubuyobozi, politiki, ububanyi n'amahanga na diplomasi. Muri iki kiganiro yavuze ko muri Kongo hari ikibazo kimaze igihe kirekire ariko kitarakemurwa kugeza n'uyu munsi ku mpamvu z'uko iki gihugu kirengagiza inshingano ku baturage bacyo ahubwo kikaziharira abandi. Yavuze ko hari abaturage batuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahorana ikibazo kandi cyari gihari mu gihe cya Mobutu wa Sese Seko wa Zabanga wayoboye iki gihugu. Anasobanura ko abo baturage b'iki gihugu kitemera ko ari abanyekongo buzuye. Yagize ati nubwo bavuga ikinyarwanda ariko ni abanyekongo, ni inshingano za buri guverinoma yose ya Kinshasa kurinda no kwita kuri aba baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo nk'abandi banyekongo. Uyu muvugizi yibukije ibyabaye ku butegetsi bwa Mobutu, aho uyu mugabo yari yahejeje inguni agaragaza ko abo banyekongo bavuga ikinyarwanda ko ari abanyamahanga, ibintu bizakomeje kugeza n'ubu. Ati ni nko gufata igice cy'Abanyafurika y'Epfo wenda nk'abo mu majyaruguru y'uburengerazuba bavuga igiswahili mu buryo butunguranye, ukumva abandi baturage b'Afurika y'Epfo bose bavuga ko abo atari Abanyafurika y'Epfo. Thabo Mbeki yashimangiye ko ibyo byatumye havuka imitwe yitwaje intwaro nka Mai Mai n'indi yo mu burasirazuba bwa Kongo yagiye itiza umurindi gahunda ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kumenesha abavuga ikinyarwanda. Asobanura ko Mai Mai yashinzwe kugira ngo izaje igirira nabi abanyamurenge ndetse kandi ngo igambiriye kubamenesha ikabohereza mu Rwanda kandi ari abanyekongo. Ashimangiye ibi atarya iminwa, avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukwiye kurinda abo baturage. Ati ni abanyekongo ntabwo ari abanyarwanda, ni abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Yakomeje avuga ko ibikomeje gutuma uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeza kuba mu bihe by'intambara zidashira ari uko ubutegetsi bw'iki gihugu butagera ku baturage bo muri iki gice gihana imbibi n'umupaka w'u Rwanda uko bikwiye. Ati iyo ufite leta ijegajega cyane bivuze ko imitwe yitwaje intwaro iriyongera cyane kandi kayogoza ibintu. Anaboneyeho kandi kuvuga ko leta ya Kinshasa itari ikwiriye kurwanya umutwe wa 23 bwo kuko uharanira uburenganzira bwabo bwo kubaho no kuba mu gihugu cyabo. Ati nutabarinda M23 yo izabarinda kandi izahoraho ndetse izashakira intwaro zo kubarinda. Icyo kibazo cy'ubuyobozi bujegajega nicyo kiri muri za Kivu zombi kigakomeza no muri turi no mu bindi bice. Yagaragaje ko ku butegetsi butandukanye harimo n'ubwa Joseph Kabila wakoze ibishoboka byinshi bigaragara ku gushakira umutekano abo baturage nabo bakinjizwa muri gahunda za leta, ariko byarananiranye ari nabyo bikomeje guteza ibibazo kugeza uyu munsi. Thabo Mbeki yasoje iki kiganiro agaragaza ko kugira ngo iki kibazo kirangire ari uko uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagomba guhabwa abaturage bakaba bahayobora.
Ibi rero nibyo yatangaje mu gihe Bwana Omar Shukrani wari watubwiye ko no muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo hari abaturage bifuza ko M23 yayobora. Ibyo ariko urazi kubitubwira mu makuru ya Chata. Ndagira ngo tubwire umwuka uri ku kiyaga cya Kivu ku cyambo cya Kituku ndetse n'ahandi byifashe gute? Ni ukuvuga ngo umwuka uri ahangaha za Kituku ni umwuka navuga yuko uri karume bitewe n'intare za Sarambwe zihari mu buryo bwa organization. Bigaragara yuko Bwana Riyo biyemeje gucunga umutekano kuko ahantu hari hatangiye gukoreshwa mu masaha y'ijoro cyane cyane ngo n'abazalendo bacikira mu mazi bakayiyahuramo bakoga bakagenda bashakisha uburyo bwose bagenda bomoka bagenda basanga bagenzi babo bari mu bice bitandukanye bya Sud Kivu. Yego, ni ahantu rero mu by'ukuri bivugwa yuko mu by'ukuri ngo hari kuzajya hakomeza kugenda hateza impanuka kuko abo bazalendo bagiraga gutya bakaza bakanafata n'abaturage rimwe na rimwe bakabambukana babajyana ngo kugira ngo bazabone aho bazajya bakoresha mu bice bazaba barimo abo bifashisha kuko ngo nabo bari muri gahunda n'ubundi yo gutegura urugamba. yego, ubwo rero situwasiyo ari muri uyu mugoroba wa joro kame intare za Sarambwe ngo zakomeje kwasitabiriza umutekano mu makuru dufite. baravuga yuko byanga bikunda nta muntu uri bwongere kureba uburyo ki yakwinyuzanyiza ahangaha kubera yuko ngo hari umutekano wuzuye, barangije kuhashyira umutekano wuzuye. Yego, ku bijyanye n'urujya n'uruza Bwana Karembe Mable, ni ibintu bigishoboka ko umuturage ashobora kuva i Kavumu akagera i Bukavu? Ku rujyanye n'urujya n'uruza ho urumva ntabwo ibintu byoroshye nyuma y'uko n'uri kugenda zisatira ibice byinshi bitandukanye. FARDC ikadiporoyinga abasirikare mu misozi myinshi itandukanye hano muri Bukavu, militeri ziri kugaragara mu bice byinshi bitandukanye byano muri Kivu y'Amajyepfo, mu bice bya hano n'ubundi muri Bukavu no mu bice byegereye n'ubundi Kavumu. Urabona yuko rwose ibintu bikomeje kugenda bigaragara yuko bikomeje guteza inkeke ku ruhande rw'abaturage bari kuvuga yuko rwose ibi bintu bitari buze kandi bari kuvuga ndetse bagaragaza ko biteza ingaruka zikomeye cyane ko ibikorwa bifite inyungu ku buzima bwabo ndetse no ku nyungu z'igihugu muri rusange. Bwana Karembe Mable, mu gihe Bukavu ikomeje gusatirwa, haba hari abaturage wenda bigaragara ko baba batangiye guhunga umujyi biturutse ku bwoba bw'imirwano ishobora kugera muri ibyo bice? Ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'abaturage bari guhunga umujyi ho ntabwo babura kuko bakimara kumenya amakuru y'uko n'ubundi uno mutwe ugiye kwataka bino bice, ugitangira kwataka wegera ibice strategique kugira ngo ugote FARDC mu nzira zose zishoboka. Abaturage bo batangiye kwihungira rwose, bamwe barahunga berekeza mu bice bitandukanye. Hari abagerageza guhunga mu buryo navuga budasanzwe, aberekeza muri biriya bice bigana mu Rwanda, muri bice byegereye za Rusizi ndetse n'ahandi hatandukanye. Baza haza umwe, haza babiri, haza 10, haza 20, n'abandi bari guhungira mu bice bitandukanye bitarimo imirwano byo muri Sud Kivu, aho uri kubona yuko rwose ibintu byahinduye isura. Dukomeje n'andi makuru, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko kuwa gatandatu kugeza ku itariki 30 Mutarama 2025 ububiko bw'ibitaro byo mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo bwari burimo imirambo 773, bikaba zarabaye nyuma y'igitero cy'umutwe wa 23 warwanye na FARDC. Iyo minisiteri yatangaje ko uburuhukiro bwarengewe n'imirambo kandi hakaba hari indi myinshi iri ku mihanda, aho yongereho ko hagati ya tariki ya 26 na 30 Mutarama habonetse inkomere zirenga 2880. Kuwa kabiri inyeshyamba za M23 zari zamaze kwigarura umujyi wa Goma, murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, akarere gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro nka zahabu na coltan. Amakuru ava muri Loni aravuga ko inyeshyamba za M23 zikomeje kugana mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko ubu bikaba bitangazwa ko bikomeje kugenda biba ndetse bikaba bishobora kuzatuma habaho n'ihungabana ry'umutekano. Bwana Karembe Mable, ndagira ngo tujyane mu bindi bice bya teritwari ya Masisi, Rucuru, Rubero, Ibeni n'ahandi. Ho umutekano wagaze gute? Ese ho imirwano yamaze guhagarara bimeze gute? Kuko ntabwo duherutse update zo mu bindi bice bitandukanye. Ho agezweho na yahe?
kugeza ubu ngubu uretse bimwe mu bikorwa bikomeje gukorwa na zimwe mu ntasi z'umutwa M23 kuko nk'ubu ngubu biravugwa yuko agace kitwa hariya muri Matanda muri teritwari ya Masisi wegera muri ibice bya Mubimbi na Kayirenge mu cyerekezo kigana hariya muri Minova ndetse na Bweramana. Yego. Biravugwa yuko bamwe mu batasi b'umutwa M23 ku munsi weje mu masaha ya nijoro saa 2:30 saa 3 bahafatiye intasi zirenga ngo 16 z'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ngaho zari ziganjemo abasore batoya FARDC n'ubundi ikomeje kugenda ikoresha bari kuvuga yuko na bamwe mu bana bari abana baba FDLR batoya cyane rwose ngo bari hagati y'imyaka 15 batojeje n'imyaka 20 ngo bakomeje koherezwa n'ababyeyi babo kugira ngo bajye kumenya amakuru yimbitse mu bice M23 iri kubarizwamo, bajye bajyana communication mu buryo bwihariye n'ababyeyi babo, babwire ababyeyi babo ko ibintu bihagaze muri bino bice. Ariko nyuma y'uko bano batasi bajya ku 16 bamara gufatwa batanze amakuru bavuga yuko system yatangijwe n'igisirikare cya FARDC ndetse na FDLR batangiriye gukoresha